ingoma oyengisendele yona hayi le asengifaka kuyona. So wakubiza ke kwenye. Wangibiza kwenye so kwangabe kusaphumeleleka ngenxa yezathu engayibika kuye. So yena shuthi lento eyenza yamdina wasevele ekhanda lengoma-ke manje sengizwile wasefaka igama lami-ke manje yabona. Ngalibona lapha kuma-comments ngathi angisaphawuli-ke ngathi ngidlule kanje. Ngalibona. Siyabambona besazeke. Akamshaya waqumba semthani. Hayi cha la ngoma ngiyilalela ngisho yonke-ke ngezwa nje sengingayibamba sengiyibamba kuma-comments ukuthi hawu nemanda engenanga la athi hayi mhlola-ke la ngithi ngisazozwa uyizimalephi kamntwethu. Ngakithi ngimlindile impela ngakithi ngilindile hayi le nto. Uyabona nje mfethu usulungisa ngapha bekonela ngapha hayi yabona. Ya hayi kuningi hayi iy'nkabi ziyathanda ungavele uthi uqala nje uvela usuvela ngey'ngoma zabantu uvela nje. Mina ngimtshelile la Mjida ngazi mfethu ngisho ngathiwa mfethu ngase ngifikile e-studio le ngoma mina ngangeke ngivume ukungena kuyona uyabona. Ziningi iy'ngoma ngifike ngiyichiliza ngicela ukungena kwezinye ngoba iy'ngoma ziyaqhathisana nabantu uyabo. Ube le ngoma ngikhona nje kuyo ngabe manje uSminoff meyecabanga nje ungibuka kanjani uyabona. Ukuthi ngaba kanjani iphathi yento ezo engome ngeke mfethu. Hayi le fosta yakho lelavukana ile licula kancane licula kancane. Ngalizwa likhala nge-1,000 athi walishaja kancane lengisafaka i-deposit. Ngisafaka i-deposit lapha ngingaya usuka hayi suka hayi. Lapho ngifake le deposit ye-1,000 kuphela inyanga ngathi mangithi ngiyala e-mall e-Shoprite bangitshela ukuthi nje ibhasi ezophuma kusukela lwesihlanu isabasa aqala ku-850 uyabo. Sengiyambuza kaMjida ke mina mfethu kuyayenza isense ukuthi unginike i-deposit ye-1,000 kube imali yokugibela ngiyaphambili kuphela ngizofika ngiyifune indawo yokulala mina ngithole mhlawumbe ihhotela eli-cheap sengikhipha manje shuthi lo bani 150 losele lo eceleni uyabona. Shuthi nje mina imali onginikeze yona bekuyimali ukuthi ngikhokhele ibhasi uyabona. Sengizofika futhi ngisebenze unginike enye imali futhi encane leyo mali encane onginika yona ukuthi ngiphinde ngilale ngalolo suku ngiphinde ngikhokhele ibhasi ngibuye mhlawumbe la ngizofika ngiphethe u-200. Iyayenza isense leyo nto leyo. Yabo ileyo nto yasingiza isigejane-ke singabe sisazwana ngekhulumo. Kodwa vele wayethimisa kanjani vele uma kuthiwa akachaze. Kwasho khona ukuthi vele-ke ibhanwe seliyaduma uyabona. Hayi bhetha kakhulu le ngoma hayi wenza kahle ongangena hayi suka hayi babhaka ngela sizokubona kabi yami.
izwe ngalifaka la egengeni ukuthi awulibona phana nale bhano uma selizoduma, uyabona, ungabheji usubone ukuthi liyaduma vele manje. Ayizwa ngivunguvungu inkabi. Hey, should ngaye zithi yovula ama-case ithi awu let's use i-case 1,000. Awu la inkabi ithi yovula i-case 1,000. Ziyakhala la. Ngaye izimpela zama ukufaka. Ya bese kuphathele zona lezo-ke imiyakazo lonke ichaza ukuthi yona-ke zange ingene kule ngoma ngesizathu sokuthi ingoma ibithathiwe noma-ke ibihwebe komunye umculi ofaniswa-ke noSminoff. Uzokhumbula kanjalo ukuthi uSminoff yena-ke oyeqala le ngoma imali yepika, kanti uSminoff yena futhi onokutrenda ngey'ngoma lezi ey'suke zithe uceza kancane, lezi zinto ey'suke yayicezela eceleni. Ingoma kodwa wayekhandele yena, njengoba uma uthi awazuyizwa ngizofakela amalinki la ku-description uyilalele zombili lezi ngoma bese uyazi ukuthi ubani othathe ingoma yomunye ngendlela-ke esetshenziswe ngayo. Imiyakazo lonke iyachaza ukuthi yona ibingeke hambe exabanisa noSminoff ngento engacacile, kanti futhi lo mfana bengafuna ukukhokha ngendlela-ke ebekumele akhokhe ngayo, njengoba ichaza laphana ukuthi-ke yafike yachaza futhi yathi hayi yona ibingeke ingene kule ngoma. Ngibambe kwividiyo elandelayo, danko.